Thaa inyanya itigetie ndagika 13 ndege muthemba wa ceceni yomboka kuma kiharo-ini kia ndege kia Wilson. Ndege yo ikuite andu 5. Andiki a mohoro wa ceceni cia Royal Media ni Osamo Gina, Joseph Njane na muhuri wa bica Mauritius Oduor, o hamwe na atwarithia eeri, munene wao ari Anthony Kagiri. No thutha wa ndagika 5 tu, ndege yo yagia na gathina na yambiriria kugwa. Muhuri wa bica Mauritius onare ugwatine yathie na mbere na kuhura bica ciake. Mashugiriro, nikaona hiyo ndege imegonga mti. Mara ghafla nikasikia mlio mkubwa ikaanguka chini. Pwap! Nikashtuka sana. Yeah, you cannot really ascertain such accidents. It's very hard. That's why we have the aircraft investigation department, and they're doing their job. You've seen them here. These are the guys who will tell us exactly in details what could have happened, because we cannot really tell what might have happened. Othe ni mahonokirio na mahanyukio thibitari-ini imwe ya Nairobi, kuria marigitari mamathurimire. Ogina Jane na Oduor maguthiaga mwena wa Kabarak, mucemanio-ini wa ngwataniro ya NASA. Mutogori wa mugithaniro Raila Odinga ni umwe wa aria matumite ndumiriri ya wedi mwega kuri atano acio, akimahoera mahone na ihenya. Ndumiriri-ini yake Raila aroiga ati nituracokeria Ngai ngatho ni kuhonokia mioyo yao, na tukamenyithia andiki a mohoro na muno makiria aruti wira a Royal Media ati turi hamwe na nituramahoera. Onake President Uhuru Kenyatta ni atumite ndumiriri yake ya wedi mwega akiuga, ndina gikeno kuigua andiki acio na atwarithia acio matiri ugwatine. Mutino-uyu uraturirikania wirutiri na kio kia andiki a mohoro hari gutigirira mohoro ma uria kurathie na mbere ni makinyira a Kenya. Marigitari maroiga matire ugwatine. Ngiribotera Inooro TV, gitagwo Macharia wa Mogo.